Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubategura. None akaba ari ku itariki ya 2 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019. Mbahaye ikaze muri aya makuru yacu. Mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo mabambere mu kuba mwabona inkuru zacu mu buryo bunogeye ijisho. Tujye kurebera mu byinshi bitandukanye muri RNC. Aho rero muri RNC ngo byamaze gukomera, Mushiki wa Ben Rutabana akaba yigometse kuri Kayumba nyamwasa ndetse n'ibindi byinshi byihishe inyuma y'ubu bwigomeke bukomeje kugenda bugaragara ku bayoboke ba RNC. Ngabayobozi rero ba RNC bakaba bahagaritswe banze kubahiriza icyemezo bafatiwe. Ibingibi rero akaba ari bikomeje kugenda bivugwa muri RNC nkuko amakuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com akomeza kugenda abigaruka. Ni mu gihe rero na amasegonda make nyuma y'amasegonda turaza turambura inkuru ku buryo burambuye. Gusa nyuma y'iyi nkuru ufitiye indi nkuru ikomeye cyane utari buze gucikwaho mu gihugu cy'u Burundi. Igitero gikomeye rero cya grenade cyagabwe ahitwa Irutana, akaba rero ari igitero kimaze kugabwa hano mu gihugu cy'u Burundi muri ako gace maze kukubwira ka Rutana. Iyo niyo nkuru rero iri bukurikire inkuru yo muri RNC, nayo akaba ari inkuru uri bukurikire kuri M24 TV. Cyusaba gukora rero nta kindi no kuba wanyeganyeza akazogera, hanyuma ukaba wanakora kuri subscribe mbere na mbere kugira ngo ubu kuba wabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Katuze turebera hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye n'abayobozi ba RNC bahagaritswe, hanyuma tunarebe n'ibindi byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa muri RNC nyuma y'isezera rya bamwe, nyuma yo kutumvikana kuri bamwe na bamwe ndetse no kugenda bashinjanya amakosa menshi agiye atandukanye yakomeje kugenda abarizwa muri RNC. Mbaye ikaze iyi M24 TV. Nyuma y'amasegonda ndaza tugaruka n'inkuru ku buryo burambuye. Ni nyuma y'ibaruwa bandikiwe kwa 27 Ugushyingo ibahagarika ku mirimo yabo kubera ibyemezo byafatiwe mu nama ya komite nshingwabikorwa ya Canada yateranye ku itariki ya 21 Ugushyingo umwaka wa 2019. Ubuyobozi bukuru bwa RNC bwavuze ko rero inyuranije n'amategeko. Bamwe mu bayobozi b'iri shyaka muri Canada bakaba barahagaritswe banze gushyira mu bikorwa icyemezo bafatiwe n'abo bavuga ko bitubahirije amategeko. Jean Paul Ntagara, umuhuzabikorwa wungirije w'intara ya Canada akaba n'umubitsi n'umwe rero mu bayobozi bane ba RNC muri Canada bahagaritswe barimo Tabita Gwiza, Mushiki wa Ben Rutabana, akaza Simeon Ndwaniye ndetse n'uwo bita Ashele Kamana. Bavuga ko rero ubuyobozi bwababashije impamvu zikurikira: kuba rero barateranye kandi bitubahirije amategeko, hanyuma rero kindi kuba barahagaritswe by'agateganyo umuhuzabikorwa w'intara cyangwa se kuba barahagaritse by'agateganyo umuhuzabikorwa w'intara ya Canada, kuba barihanganirije cyangwa se barihanangirije bamwe mu bayobozi bakuru mu mikorere yabo mu ntara ya Canada, kuba rero barikomye imyitwarire y'umusangirangendo w'inararibonye ndetse no guca akajagari. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Jean Paul Ntagara yasobanuye impamvu bateye utwatsi icyemezo cyo kubahagarika by'agateganyo bafatiwe n'ubuyobozi bukuru bwabo. Mu magambo yagize ati: iriya baruwa mwabonye iduhagarika njyewe na bagenzi banjye bane ntabwo ariyo baruwa ya mbere njyewe nari nakiriye ibaruwa y'umunyamabanga mukuru wa RNC impagarika ku itariki ya 7. Avuga ko iyi nama ya biro ya komite executive yateranye igasanga ngomba guhagarikwa ku mwanya umucunga mutungo. Atariko kandi nanone ku itariki ya 5 umucunga mutungo w'agateganyo dufite bwana Minani nawe rero yari yanyandikiye ansaba ko ngomba kubahiriza ubusabe yari yampaye bwo kohereza amafaranga yarakenewe byihuta. Hanyuma rero bitaba ibyo ngibyo nkayashyikiriza umuhuzabikorwa w'intara ya Canada. Komeza avuga ko rero ayo mafaranga atayohereje kubera ko rero yabonaga bidakurikije amategeko. Ati ahubwo cyangwa se nasabaga ko inama yaterana kugira ngo amategeko yubahirizwe hanyuma ayo mafaranga abone gusohoka. Inama ubuyobozi bwanze ko itumizwa buvuga ko rero nta mpamvu. Hanyuma rero ku bijyanye n'umunyamakuru amubajije niba umuntu yavuga ko ubwo intandaro yo guhagarikwa ari ukubera ayo mafaranga yanze kurekura, asubiza agira ati rero niko wabivuga. Bavuga ko rero nayagundiriye, ariko ubundi buriya mu kinyarwanda iyo ugundiriye ikintu ubwo nuko hari undi uba ushaka kukigushikuza. Rero ntabwo amafaranga nanze kuyatanga nk'uko babivuga,
cyangwa nayagundiriye, ahubwo nasabye ko yatangwa hakurikijwe amategeko RNC igenderaho. Nyuma y'ibaruwa rero ihabahagarika abo uko ari bane kuri iki cyumweru ku itariki ya 30 Ugushyingo, banditse nabo ibaruwa yamagana icyemezo bafatiwe ndetse bavuga ko badashobora kucyubahiriza. Ubwo Ntagara rero yabazwaga icyo ibi bisobanuye, ashimangiye ko buri muryango ugira amategeko ugenderaho, ariyo mpamvu abayishimira cyangwa se abayishimira bawuyoboka. Ariko rero ashimangira ko kuhagarika hari ingingo nyinshi cyane zirengagijwe z'amategeko RNC igenderaho. Bwana Ntagara yibukijwe ko atari ubwa mbere RNC yaba yumvikanyemo ubwumvikane buke, ndetse ko habaho cyangwa se hakabaho gucikamo ibice, bamwe bakajya ku ruhande rwababazwa impamvu ko cyangwa se abazwa impamvu bahagaritswe mu ishyaka ariko bakinangira kugenda. Agize ati rero ubundi mu by'ukuri ishyaka ntabwo riba ari akarima k'umuntu ku giti cye, ishyaka riba rifite amabwiriza n'amahame rigenderaho. Mu gihe rero haba hari umuntu cyangwa se abantu bashaka kugusunika inyuma y'ihuriro wowe ubona wari ukuri cyangwa se wari ukiri kunze kandi ushaka kurikorera nk'uko uba warabyiyemeje, ntabwo rero ari byiza ko uhita ugenda, kuko ntabwo ari ishyaka umuntu acunga uko abyumva. Ibaruwa isubiza rero ubuyobozi bukuru bwa RNC ikaba yarashyizweho umukono n'aba bantu bagera kuri 4 bahagaritswe, harimo Simeon Ryandwaniye, hakaza umuhuzabikorwa w'akarere ka Windows, hakaza Jean Paul Ntagara umuhuzabikorwa wungirije n'umucungamutungo w'intara ya Canada n'akarere ka Ottawa Gatineau, hakaza Ashiri Kamana komiseri ushinzwe ubukangurambaga mu ntara ya Canada, hakaza umuhuzabikorwa w'akarere ka Ottawa Gatineau wawita Tabita Gwiza komiseri ushinzwe abari n'abategarugori mu ntara ya Canada. Umubitsi mu karere ka Windsor nyuma yo kugaragaza impamvu batemerewe rero guhagarikwa, bagize bati dushingiye kuri izo ngingo twabahaye ibisobanuro, twabahaye inyungu z'ihuriro nyarwanda RNC ndetse n'ibyubahiro tubagomba nk'umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda, ntabwo tuzakurikiza ibihano mwaduhaye byo kuduhagarika by'agateganyo kuko bidashingiye ku mategeko agenga ihuriro nyarwanda ubereye abayoboke. Bityo rero tukaba tuzakomeza gukora imirimo twakorewe cyangwa se badushinze. RNC rero ikaba iheruka mu bihe nk'ibyo irimo muri iyi minsi mu mwaka wa 2016 ubwo ihangana ryari rikajije umurego hagati y'abayobozi bayo, harimo Kayumba rero yigarama utwo yitaga udutsiko ashinja Dr Rudasingwa ingengabitekerezo y'amoko n'igitugu no kwifashisha rero imvugo zigamije gutera ubwoba ndetse no kubiba urwango. Byarangiye rero RNC icitsemo ibice, Rudasingwa ashyiraho komite y'agateganyo yo kuyobora cyangwa se iyo kuyobora New RNC mu gihe cy'iminsi 30, aho rero yari chairman, umwungirije yari Joseph Ngarambe, naho umunyamabanga ari Jonathan Musonera. Abakurikirana rero hafi ibibera muri RNC muri iki gihe bakaba bemeza ko iri shyaka rishobora kongera gucikamo ibice hakavuka urundi ruhande rwiyomuraho rero kubera ibibazo biboneka ndetse binakomeje kugenda bivugwamo byo kutumva ibintu kimwe no gushinjanya ubugambanyi. Ibingi bakaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bigarukaho muri RNC ndetse bikanagaragazwa no kutumvikana no kwigumura kuri bamwe na bamwe, mu gihe rero hari abafatirwa ibihano bakanga ibihano bafatiwe, ndetse hakaba hari n'abandi bakomeje kugenda rero banangira ku byemezo by'iri shyaka rikomeje kugenda rifata. Abavuga ko rero iri shyaka atari akarima k'igikoni cyangwa se akarima k'umuntu ku giti cyahingamo, bakavuga ko rero niba umuntu akunze ishyaka ndetse yaranemeye amahame yose y'ishyaka abagomba guhabwa impamvu za nyazo zituma bamwirukana cyangwa se bakamukura muri iryo shyaka. Mu gihe rero ibyo bitabaye, akavuga ko nta namwe agomba kuba agomba gukomeza gukorera ishyaka nk'uko aba yarabyiyemeje. Ibi ngibi kandi binagaragarira mu bikorwa RNC ikomeje kugenda rero ikora ibikorwa, ubona ko uyu mutwe ndetse n'iri shyaka uko tumvikana gukomeje kugenda kujya mbere mu bikorwa byayo bya buri munsi bakomeje kugenda bakora. Abasirikare babo bamaze gushira ku buryo bukomeye cyane, aho rero bagiye bagabwaho ibitero bigiye bikomeye ndetse bamwe bakaba baranashyikirijwe inzego z'ubutabera nk'uko amakuru twagiye tubagezaho yakomeje kugenda abigarukaho. Rero bamwe mu basirikare ba RNC
bakaba baragiye bashyikirizwa inzego z'ubutabera cyane cyane rero ku bijyanye n'uburyo RNC irwanyamo igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko twagiye tugenda tubibagezaho mu nkuru zacu za buri munsi. Ni ugutega amaso rero tukareba byinshi bitandukanye muri RNC, ndetse rero n'iyi nkubiri y'amacakubiri ndetse n'amatika akomeje kuvugwa muri RNC igihe ibi byose bizarangirira. Ibingibi kandi bikagaragaza ugucika intege gukomeye cyane ku bijyanye n'iri shyaka rya RNC. Niba rero abayoboke b'ishyaka ndetse na bamwe barahiriye kuzakorera iri shyaka bakomeje kugenda batumvikana, ibingibi kandi bikaba binagaragaza ugucika intege gukomeye ku bijyanye n'iri shyaka rya RNC. Gusa rero ni ugutegereza tukazareba imyanzuro y'abayobozi bakuru ku bijyanye n'abo bahagaritse bakanga guhagarikwa, bakavuga ko rero bagomba gukomeza gukora imirimo yabo. Ni ukuzarebera hamwe rero icyo ubuyobozi buzagarukaho ndetse n'imyanzuro bazafata bijyanye n'umuhuzabikorwa mukuru w'iri shyaka rya RNC. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira umunsi mwiza, munakomeze kugira ibihe byiza, mukomeze gukora kuri subscribe ndetse munanyiganize akazogera. Inkuru zacu kuri M24 TV runakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ndabashimiye rero ababanye natwe mu nkuru zagiye zitambuka, nanabashishikariza kubana natwe no mu yandi makuru turimo turagenda tubakigura. Bye bye, inkuru zacu nakagaruka.